Reka mbasuhuze mbifurize ibihe byiza mwese mukomeje gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Nizere ko mwamaze gukora subscribe cyangwa se sabone abakoresha nyine igifaransa kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubagezaho bikomeze kubageraho neza cyane mu buryo bworoshye kandi nyine bwihuse. Iyo maze gukanda aho ngaho nyine kuri iyo nzogera cyangwa se kuri subscribe, amakuru yabona ku gihe kandi mu buryo bukoroheye. Hakomeje kugenda hasohoka amakuru menshi cyane avugwa hano mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba cyangwa se k'ibiyaga bigari, by'umwihariko hano mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ntambara ihanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niko ibintu bikomeje kugenda bihinduka umwanya ku mwanya. Kuva M23 yinjiye mu mujyi wa Uvira mu minsi ishize ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 nyine uyu mwaka wa 2025, hakomeje kugenda havugwa byinshi cyane ndetse binageza aho ngaho hazamo ko M23 itangaza ko yikuye muri uyu mujyi ku mpamvu zigiye zitandukanye yagiye ishyira hanze, nk'uko byatangajwe na Lawrence Kanyuka n'umuvugizi wayo mu bya politike, ndetse akaba yaratangaje ko mu byatumye bikura muri uyu mujyi harimo kugira ngo habeho inzira baha umwanya ibiganiro bibe mwituze n'amahoro. Ibiganiro nyine bikomeje hagati y'impande zihanganye cyangwa se zishyamiranye, no kuvuga AFC M23 ndetse na leta ya Kongo muri rusange. Murabizi yuko hari ibiganiro bya Doha muri Qatar, no kuvuga nyine cyane cyane byerekeye kuri M23 ndetse na leta ya Kongo. Hakaba n'ibiganiro ariko nanone bya Washington by'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose Kongo yo ugasanga kanini ibishyira ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'ubu ngubu hari ibyatangajwe na Patrick Muyaya nijoro cyangwa se ku munsi w'ejo aganira n'ikinyamakuru France 24. Ubwo turaje nabyo tubigarukaho, ariko reka duhere kuri iyi nkuru, reka duhere kuri aya makuru yihuta nayo atugeraho. Benshi baravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye u Burundi cyangwa se bakunze kwita Neva hariya Abarundi, ndetse nawe ubwe akaba akunze kubigarukaho, ndetse bakavuga bati yararwanye habuzo gato ngabe yarwana n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo. Murabizi ko uyu nguyu ari we uyobora ingabo z'igihugu cy'u Burundi, ndetse yanagize akazi katoroshye cyane mu gihe ingabo z'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubundi ingabo z'u Burundi zasigaye hano muri Kongo nyuma y'uko izindi zari zimaze gukubitirwa muri Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane. Murabizi ko FARDC igisirikare cya leta ya Kongo cyafatanyaga n'ingabo zirimo iza SADC, no kuvuga iza Malawi, Tanzania, ndetse hakiyongeraho n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi nazo zaje gufatanya n'ingabo z'igihugu cya Kongo kugira ngo barwanye M23, ndetse bakanakomeza kugenda batangaza yuko ngo haba hari mu bufatanye n'igihugu cy'u Rwanda. Bityo rero Perezida Ndayishimiye akaba yarakomeje kugenda atanga uwo musanzu avuga ko agomba gufatanya na Tshisekedi, kuko ibi byahereye ubundi muri 2023 ubwo ingabo za EAC zizwi nka EACRF zari ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zihagare hagati y'impande zombi zari zihanganye cyane cyane M23 na leta n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ariko byaje kurangira izo ngabo Tshisekedi azirukanye avuga yuko zitari kumufasha guhangana na M23. Icyo gihe Ndayishimiye Perezida w'u Burundi we yaravuze ati ngewe reka ngume hano rwose ngufashe Tshisekedi kugira ngo duhangamure M23 ikomeje kugenda yigira cyangwa se ifata ibice bigiye bitandukanye, turebe ko twayikura mu bice bigiye bihari, kuko M23 yari yemeye nayo kuva muri ibyo bice EAC yavuyemo turavuye mu bice birimo za Canzu, za Runyoni, za Cengerero, za Rumanga. Murabizi aho ngaho hari n'ikigo cya gisirikare hano kunze gukorera cyane FDLR, nayo kandi iri mu bufatanye na leta ya Kongo mu guhangana na M23, kuko iyi ngiyi FDLR yo bivuga ko ubundi hanini yari yararagijwe cyane cyane umujyi wa Goma, igafatanya cyane cyane na SADC, mu gihe Abarundi bo bari muri za Masisi cyane cyane mu bice birimo ibirombe nka Rubaya, nubwo baje kuhamburwa, ndetse FARDC ikagenda ikora ubugenzuzi hirya no hino nyine ifatanya n'izo ngabo. Wazalendo ikagenda itambatamba hose. Wazalendo murabizi nyine niza wa mutwe wahawe imbaraga na Tshisekedi, ndetse benshi bashinja kuba atari abasirikare bakoresha imbunda nabe n'amamvu kunda kugenda bayica abantu cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, bakunda kwica abantu muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse ibintu byaje kwadukira muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko M23 ibimuye cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, imaze gufata za Masisi, imaze gufata umujyi wa Goma, igakomeza imanuka za Karehe, za Kavumu, ikerekeza Bukavu, igafata umujyi wa Bukavu n'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo nawo igafata, kugeza ubwo ejo bundi yari yafashe umujyi wa Uvira.
reka tugaruke rero kuri iyi nkuru. Ni ukuvuga ngo icyatumye bavuga ko General Prime Niyongabo yaba ari mu mwuka mubi cyangwa se ashaka kurwana na Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi. Ubundi Perezida Ndayishimiye we yavuze yuko ingabo z'Uburundi zigomba kwisubiraho zigakora iyo bwabaga kugira ngo nyine zihagarareho cyangwa se zibe zakiminjiramo agafu, zibe zakongera gufata umujyi wa Uvira. M23 yari yabambuye nubwo yamaze gutangaza ko yawuvuyemo. Hanyuma General Prime Niyongabo akavuga ati ntabwo byashoboka dukurikije imbaraga dufite ndetse n'uburyo M23 ifite umuvuduko ukomeye cyane, reka dusubire mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo ingabo zose ziri hariya muri Uvira ziveyo shisha itabona zitahe. General Perezida Ndayishimiye akavuga ati rero ntabwo byashoboka, ahubwo mugume aho ngaho muri Kivu y'Amajyepfo murwane umuhenerezo kugeza ubwo muhangamuye M23 mukerekana aho mubera akaga. Kuko Perezida Ndayishimiye mu bihe byashize igeze gutangaza avuga ko imbaraga igisigari cy'u Burundi gifite ari nyinshi cyane ku buryo bo abarundi batapfa nk'abanyekongo. Ati twebwe rwose ntabwo dushobora gupfa nk'abanyekongo bicwa bareba, bahondagurwa bareba. Ati twebwe dufite imbaraga, dufite igisirikare gikomeye. Ndetse ibi ngibi byanatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi mu bihe byashize mu mwaka ushize 2024 mu mpera zawo, avuga ati twebwe dufite imbaraga zikomeye. Ibyo abantu bavuga ko ingabo z'u Burundi zifatirwa ku rugamba, kuko icyo gihe byatangazwa ko ingabo zigera muri 70 ku ikubitiro, nyuma yaho haje gufatwa izindi nazo zigera mu 150 ngo zifashwe matekwa na M23. Rero yabazwaga n'itangazamakuru bamubaza bati se umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi we ibijyanye nuko muri gufatirwa ku rugamba cyane mukubitwa bite, arabihakana yivuye inyuma avuga ati twebwe rwose ingabo zacu zirakomeye cyane. Ati ibyo ni ibinyoma bihimbano bihimbwa n'abanzi bacu bashaka kugaragaza ko igisirikare cyacu kidakomeye, ariko muri rusange ni igisirikare cyahagazeho kandi gihambaye. Ubwo rero nibyo byatumye Perezida Ndayishimiye ejo bundi avuga ati igisirikare kigomba kugaragaza ko gikomeye, igisirikare cy'u Burundi. Tukaguma hano muri Uvira bagafata uno mujyi, kubera ko yaranafite impungenge avuga ati byatuma M23 yadukira Bujumbura, kuko birateganye cyane hariya za Kamanyura wambutse gatoya wikubita Bujumbura n'ahantu biteganye. Ndetse hari baye n'ikibazo cy'uko ubu ngubu ubuhahirane bwahagaze, kuko Burundi bwahise bunafunga umupaka bumaze kumva ko Burundi ko M23 yafashe Uvira, ubuhahirane burahagarara. Kandi abavuga ko ubundi Burundi bwahahiraga cyane muri uyu mujyi wa Uvira. Ndetse hari n'abarundi benshi cyane hano, mwabonye ko abagera muri 500 ejo bundi M23 yarabafashije gutaha bava hano muri Uvira bagasubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi bahunga, nyine basubira iwabo kugira ngo babe bava hariya mu mujyi wa Uvira M23 yamaze kugeramo. Aha rero niho General Neva cyangwa se Perezida Ndayishimiye yatangazaga ati rwose tugomba kurwana umuhenerezo kugira ngo twiheshe icyubahiro, tunerekane ko igisirikare cy'u Burundi gifite imbaraga. Ibyo rero ibyo General Prime Niyongabo akavuga ati ntabwo byashoboka, ahubwo dukurikije ikibazo gihari mu gihugu cy'u Burundi cy'umutekano, nibaze ingabo z'u Burundi nizigaruke zibe zaziba icyuho, zirinde cyane mu Burundi, zinafunga imipaka, zinahagende zihagote, kugira ngo nyine ibintu tube twizeye ko umutekano umeze neza cyane. Hanyuma rero ubwo bwumvikane bukaba buke hagati y'abo bagabo bombi. Ubu ngubu baravuga ko umwuka ari mubi cyane, ndetse rwose uyu General Prime Niyongabo ashobora no kwisanga yavanywe mu nshingano cyangwa se yirukanywe na Perezida Ndayishimiye utari kuhuza nawe. Nicyo gicyo gihari n'amakuru dukomeje kugenda dutoza cyangwa se turebera hamwe uko ibintu byifashe mu gihe rero bari gutangaza ibyo ngibyo. Kandi M23 bo bamaze kuvuga ko bari kuva muri uyu mujyi wa Uvira kuva mu ijoro ryakeye, bari bamaze kuzinga utwabo bavanga bavuga ko bashaka gutanga amahoro cyangwa se kugira amahoro ahinde, ibiganiro bibe mu nzira nziza. Nubwo Repubulika Demokarasi ya Kongo yavuze yuko ngo ibi ngibi byatewe ngo n'ubwoba, ndetse ngo kikaba n'igitutu ngo cyashyizwe ku ngabo z'igihugu za M23 ndetse ngo no ku Rwanda. Mu ijoro ejo nibwo Patrick Muyaya n'umuvugizi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo wa guverinoma yayo, akaba kandi ari na minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, yabazwaga n'umunyamakuru bigendanye n'ibyo muri Uvira, bamubaza bati se muravuga iki ku bigendanye n'uko M23 yikuye muri uyu mujyi wa Uvira. We agatangaza ko impamvu M23 yavuye mu mujyi wa Uvira ngari igitutu cyashyizwe ku Rwanda, avuga ati u Rwanda
rwashyizweho igitutu mu buryo bweruye, mwabyiboneye mwese, murabona ko ariyo mpamvu M23 izinze ibyayo cyangwa se ivuye muri uyu mujyi wa Uvira. Ati niyo mpamvu rwose bafashe ibyabo bakaba bava ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira. Ati ni igitutu cyashyizwe ku Rwanda, ati kubera ko u Rwanda rwanze kubahiriza ibyo ibyemeranyijweho mu biganiro bya Doha muri Qatar ndetse n'ibyemeranyijweho muri Washington. Ati kandi ikindi M23 yirirwa ihakana yuko idafite aho ihuriye n'u Rwanda. Ati nyamara ibi byabereye by'amasezerano agaragaza muri Washington ngo na Doha ngo bigaragaza yuko ngo hariho ubufatanye. Ibyo byagiye bitangazwa nyine n'uyu Patrick Muyayo, usanga akenshi akunze kwikoma u Rwanda, avuga ko ari rwo rwaba ruri muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, ngo ruri inyuma ngo M23. Niyongeye no kubisubiramo avuga yuko M23 ngo ari umwana kuri w'u Rwanda rwose, ngo ari rwo rubafasha. Ibyo rero ni ibintu u Rwanda rwagira ruhakana kenshi, ruvuga ko nta ruhuriye n'uyu mutwe wa M23 kubera ko ugizwe n'abanyekongo. Icyakora cyo rukavuga ko rwumva impamvu M23 irwana, kubera ko irwana uburenganzira bw'abanyekongo bicwa cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, abanyamurenge hariya muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bakomeza kwicwa umunsi ku munsi, bagiye batwirwa, bagiye batwikirwa, ndetse hakaba hari n'amakuru agendaga avuga ko baribwa hariya cyane cyane nko mu mujyi wa Goma n'ahandi. Ibyo byose ni ibyo Rwanda ruvuga ko ibi ngibi ari akarengane gakorerwa abanyekongo, hanyuma bagashaka kurwana ku burenganzira bwabo, ariko ugasanga Kongo idashaka kubyumva ngo yicare hasi ikemure icyo kibazo, ahubwo ikabyegeka ku bihugu bituranye birimo nyine n'u Rwanda. Nyamara u Rwanda rukavuga ruti niba koko Kongo ihakana ko abanyekongo bicwa, impunzi ziri hirya no hino muri aka karere zirabigaragaza. Hari impunzi ziri mu Rwanda zirenga 100,000, hari impunzi zirenga 200,000 ziri muri Uganda, hari ziri muri Kenya, ziri hirya no hino muri aka karere ndetse no hirya no hino ku isi hose, usanga harimo izo mpunzi z'abanyekongo bagenda bicwa bazira uko bari. Hanyuma rero ibyo nibyo byakomeje kugenda bibyara nyine umwuka mubi hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ku Rwanda runavuga ruti Kongo ahanini twebwe icyo tuyishinja ni ukuba ikorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abajenosideri cyangwa se abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994 bakajya kwishayishara mu mashyamba ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu bakaba bakorana byeruye ku mugaragaro, kuko byagiye binigaragaza bagiye bagaba ibitero mu bihe bitandukanye mu Rwanda, mu burengerazuba cyane cyane no mu majyaruguru, ndetse rwose bagakorana n'imitwe irimo za FRN mwagiye mubibona. Hanyuma mu bihe byashize hagiye hanavugwa amakuru y'uko FDL noneho yaguye ubufatanye itangira no gukorana n'iki gihugu cy'u Burundi, nacyo usanga muri iki gihe kikoma u Rwanda, kuko murabizi yuko no mu ifatwa ry'umujyi wa Uvira Uburundi bwahise bunatangaza yuko igihugu cy'u Rwanda ngo gifitemo ukuboko, ngo kiri kugaba n'ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Babitangaje akanama Karoni gashinzwe amahoro n'umutekano, bavuga ko u Rwanda ngo rukugaba ibitero ngo mu ntara Cibitoke ndetse ngo hanapfuye umugore n'umwana. Ni ibyatangajwe mu minsi ishize, bavuga ko ngo u Rwanda rukwiye gufatirwa ibihano. Hanyuma rero ibyavuzwe mu byashize nuko FDLR yaba ikorana imyitozo n'abasirikare b'u Burundi mu ishyamba rya Kibira ryegeranye n'ibya Nyungwe mu Rwanda. Ibi byose ni bihari nyine cyane cyane ku bigendanye n'ubufatanye bwa FDLR na leta ya Kongo na leta y'u Burundi, bifitanye isano n'iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo ihanganishije M23 ndetse na leta ya Kongo n'ihuriro ry'ingabo zayo. Nuko nguko amakuru ahagaze kugeza ubu. Ikiri kuvugwa cyane nyine no kuba M23 iri kuva mu mujyi wa Uvira, ndetse mwagiye mubona kuva ku munsi w'ejo bundi M23 ibitangaje ko hari abirayi mu mihanda barigaragambye bavuga bati ntabwo dushaka ko M23 iva muri uyu mujyi wa Uvira, turashaka kwitubohora ikaba ariyo igenzura uyu mujyi, ariko M23 itangaza yuko igomba kuva muri uyu mujyi wa Uvira. Nyamara ariko ibi ngibi ntabwo ari ubwa mbere nyine M23 bikoze, kuko murabizi yuko mu bihe byashize ifata umujyi wa Walikare hariya nyine muri twariye Walikare. M23 yatangaje ati twawufashe, ariko nyuma y'iminsi mike nabwo itangaza ko yavuye muri uyu mujyi. Icyo gihe hari ibiganiro nyine bya Doha, nabwo yagira M23 itangaza yuko iri kugira ngo ihe inzira cyangwa se umwanya ibyo biganiro bibe mu mahoro n'umutekano. Ni uburyo rero M23 nyine isanzwe ikoresha ikikura mu mujyi runaka. Bamwe ariko ugasanga bavuga bati wenda yabonye ko hashobora kuba intambara ikomeye cyane, bakavuga bati reka twiviriyemo tuzagaruka dufite umurego n'imbaraga. Hakaba n'abavuga bati uyu mujyi wa Uvira wo wari ufite n'uburyo n'ubundi ugoye, kuko M23 byamaze igihe bitangazwa ko ishaka kuwufata yawugezemo, ariko bikarangira n'ubundi itahafasha. Ibyo byose ni bihari nyine biri kuvugwa kuri iyi mirwano ikomeje guhanganisha M23 cyangwa se intare za Sarambwe nyine nk'uko bamwe babiyita.
hanyuma n'igisirikare cya leta ya Kongo. Biri kuba rero mu gihe nyine hakomeje ibiganiro hirya no hino bihuza impande zihanganye cyane cyane M23 nyine na leta ya Kongo, ndetse nyine hakaba n'ibiganiro bya Washington biri guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko n'ejo bundi bagiranye amasezerano, nubwo bamwe bavuze ko Tshisekedi wabonaga atabyumva cyane, ko benshi berekanye sinya cyangwa se umukono w'amasezerano, ariko we nyine yanga werekana ari uko ibintu bisa naho birangiye. Nuko rero ibintu bihagaze, natwe icyo tugomba kubemerera hano kuri uyu muyoboro ubagezaho amakuru atandukanye kandi yizewe, agezweho, acukumbuye, asesenguye y'ukuri, kuko nyine twe twirinda ibihuha. Mukomeze mukore subscribe kugira ngo bagereho neza cyane, hanyuma natwe dukomeze kugenda tuyabagezaho. Mukomeze rero kugira ibihe byiza. Ubwo ngubwo icyo twabwira cyo nuko hari amakuru turi kubatohoreza agezweho kandi nyine yihuta. Mu kanya gato turaba tubabwira uko ibintu byifashe hirya no hino, mwebwe gusa ntimuze kujya kure.